Umakaba proud, leave a tip for tonight. This shit gonna stag, I can't trust niggas. This shit heavyweight, you know I pop haters. Easy cuts says I'm a woza, now we see it together. I came down kofa, sumpana get a drop. So Zaga get start thinking of better magic. Magic in South Africa, magic in ke mango kokota na ke nako jwale ke a thoma jika o boele gae nna re lapisitse ke batho ba o tshwanele lena ke tao betha matho a ka direkero nnetse o kokota ke re ya gae mothong kokotela a ke re wena wena moshimane o itšina tsotsi tšhelete ya ka o ile o e feditše nna mmere wa go to fetša ka swere pele ka batho ba tshwana lena a ne ba bona le go le buang papa ba se o tsokotša ya o tsokotša moshimanyana le go reka mmele wa ka ka mongwana a ne ba bona o rekile buang re ke tapeta ka fela mo fase mo bona sa tshwareletša le tšintše la gore ke go busha o tla bona ke go tšea moshimane o le le ka tona o bona le ka bereka ene wala o na mo ntšela advantage ya tšhelete ka ba go rota wena mama ebile ka tsotse le pato tse tsa go strapela ka mora batho ba maemo re batho ba maemo dima sister ke tsoba ntwe ke diane tausha moya boela morao le ton disturb sister ene sister man le ska dia ka mogwe chi na pe ke talesa boela morao o bona morao go re nna ke tsobo shumisha grievane ska tanya disha ka batho ke twile mo ke feditse o bereka e ke boa ke kry-a le tšholotse ditakala mo le mabuang le matala le go re nna ke bereke moseare ka moka ka ra ke na di-rights le re le batho ba moemo godimo ya fela jalo botse bolelang mabedi bolelang ntwana le be le bolela ka nnetšhabe sathane le spenda tšhelete le jabose le nwa mabjala o tura le tšofo ke neng ke le botša re ba lena jalo la bona grifane ke reile la mafelelo le ka bolela ke tseba se ke se nyakang a ena taba ngo le tšhabeng ka toang ke thinteng grifane eke man togela o tshega wena nke be kwa bothoko ba re ke bereka boimojeko nnetse ntšela fase wena man le a bolela le a sebaseba na mowe a ebile ke feditše jale ke a tšhaiša jalo ke thoile o bereka motseng wa ditshele otse sestere o e dia buang bana ape tšhelete o mpatetšeng yona a se felele a se ka botša batho maaka mara ga botša batho ba o re ntshepišitšeng ore ke teke bereka moela ke tswa dithitho ebile ke setefile tšana juwe mowe le di bolelang marola a lona a thintene go thakana le mosadi kua kgoneng a ena taba lesange e re tatša tšheleteng a re kwane ke le bone re le batho ba ba buang motho o bereka o squishale o ka re thekana thogo e re ke founela banna ba le ba bereka bale ke nyaka ba bangwe ba bereka nka taka ba le bothata wena go tšhaiše o re le tšholisitšago yae Hai mpatele ke to thoke dala di game o botsa nna ka lwetse fuck off wena mphe tšhelete o tsotsi wena di popae ene le maloba go buditse o ka nshashaya nga ba selathalatha sa gago o to ntšha tšhelete ka wena o fitetse mo mothokwa di a lo bile lo tsao ke di dala ka masepha dala di video game mo that's why a sa tiwaleng wa tseba re tshwere tšhelete go le ke busy no tse ya di dala jeki nno go thwale dala lo tšhelete ka le ke di fitetse a ke nya go tseba re ba dala buang di kere tse ke no khota ka pressa mo ke nyaka ya ke kgonne go boditša ke re a score o ka re ngwena nka palla ke ntwana le game e go tsebetse yona pele wena mfa o ka tsaka mo ke ta go gata mathwa boela morao man le mpatha ka nako o to mphatša ka wena o botša batho maka kwa social media o bona rudi ya ngwena mon yes ke winne level ele ke fitile a score ke nna ke kgonne ke winne o tse foko ka gore o ganelelwa tswa ka mongwe tv ke e tima man ya ntšha mata go bontšha gore nka kukela godimo a re ke laeta ka gore wa ethakantšha tšheletaka bo ka gore wa thakantšha ai tabentšintšo ko o lebeletša ena flopo o iphuthele e be phasela kgone o e romela wena tshwara so šiuwe tšhelete ya gago ai mana ke nyako ko ro reng wena ko file tšhelete ya gago monna o sa mpha lebaka mono nyake lo nsenyetša tv mojatše dingwe man
a ke nyake bothata mo TV gaming batho ba baso e se ka boa mo ke a se kgota TV ebile ke a itima man ka lapa ka lena bo sena ka mokgwa mongwe e ka se kgone re ka sa tswa re berekishane J4